Mmelaelwa o ne a tshwara ngwaga o fetileng morago ga go latofadiwa ka petelelo ya mosetsana wa dingwaga di le 17 kwa a neng a direla kwa teng. Kgotlatshekelo ya Magistrata ya Kimberley e ile ya gana go mofa beili. Fela morago ga dikgwedi di le 5 o ile a gololwa ka ntlha ya fa ba santse ba letile dipholo tsa diteko tsa DNA. Ba lelapa la motswasetlhabelo ba re ba kgobegile marapo. This man is out there. The child is living in fear. We are also living in fear. We don't know what is going to happen. We are also fearing for other girls out there that he might also do it to other girls. Rakgadi wa motswasetlhabelo a re go gololwa ga Mmelaelwa ke go ganela mosetsana yo bosiamisi. Moditšhaba yono wa kwa Congo o lebanwe gape ke molato wa go tlola molao wa baditšhaba ka ntlha ya fa a ne a le mo nageng ntle le ditlankana tse di maleba. NPA e dumela fa a santse a na le kgetsi eo a tshwanetseng go e arabela. We immediately applied for a warrant of his arrest as we believe that he has a case to answer to. He is facing serious charges of rape, sexual assault, operating as a medical practitioner without the proper documents and being in the country illegally. Sepodisi sa Kimberley sa re se santse se tsweletse go batlana le Mmelaelwa. Kgabagare ba lelapa la motswasetlhabelo ba tshwenyegile gore Mmelaelwa a ka tswa a tshabetse kwa nageng e sele.